Kuma dwene mwanka ndwere ngini yo makarika yonekete kurumira kaunti ya Meru kigibindi kya mwaka yumo kuma gavana Kawira Mwangaza arikuyukia utongeria Teto Cherua murungamiri wa ritingo obisine bwa gavana ni wenchamba mithine thirite akiruta miario urabachambuka chimirandi obisine ya CDF runguro senator wa Meru Kadhuri Murungi na ari muntu wakwe muno ari mujumbe wa South Imenti miario ya nchamba nethurite akari kathumba ba kaunti ya Meru bakimumeneria na bangi kumwira abati kwithira ari mitha tene kumania na wamba bwambeta chimwingi MC oro nibethirite ba mwele mibundi muthuro nyuma yawe kwithira kiwa batakulukire supplementary budget untubrane rebo wete ni urongo na nikanchamba bithia kwithira akirongo ntubu brobo mutiete mungengene awatilite itike mwingi kuchano siasene cha Meru ndichokerete bobwero mukondo juju na murumo jo munene jo gutonyanira gatigati ka gavana Kawira na athingati bawe na rutere rungi naru ni gatigati ka seneta Kadhuri mpuro wa bori na athingati bao bakibiri na gakobia trombeni nyuma yo kiruboka gita na aria gavana Kawira na Kadhuri bonekere kinya gukethania methone ja rais muchamano ni jowe jorwan tere charuire rwarera nandi okirububu ni buthirite na kwajana gisiasa kwamberia muntu na nyanda mu campaign rete nyanta ya ruhido no imbio mbetia atega teka go nya go chwa riu atachoaga rai kinya ketha muntu na kuigwa na gurure imbio mbetia tembe kanya gaitangugi uju teronda eranga bana gaitangwe kana kumwira oreita nande takini gaita report yes wali ugate oversight bati witherwero the report actually agera ndu ara no tunda inde kuanga ita report ya performance budget performance na budget imbeshida tuguita senate ge ja ground muona no ntuiba ogene no le onge no template cia kwali baogana pambiria ndokire thirikari mwire ni tukwene tigana mwa kuruke thote kwenda kirumi waita mtu akawa kirumi auria kiuria kaza kauria mbio na ndo batiania bakuwa bakauria kiuria na haki yao kwenda akiakwithira rwa turi au coolant siombe chenena kiberecia akiakwithira rwa turi au kiberecia kinengere 100 million project akiakwithira rwa kiberecia kiaki iras na security na biasa county lakini mpororia biasa county inaiweta ngaro nguruma mama kai mwari na mama akwire te mama autembio kiume giki gavana Kawira na seneta Kadhuri bobaire ni bararitete ntumiri chao chegie utumiri bwa kigina gya county omwe akionania kuthereria mwankiro terero wawe ko ketha tutatererwe mieri ina kana almost mieri 5 nonto baraba gucieta oversight bamberia mweri wa mbere. That's why the oversight story is fake. Wondimwe ichei more resources than wondingi so lazima twithiro na kunganania nonto mutongero ramwe gano ora wije kugaira twana twawe aruga kithanda gaturumia tunde tunganene ugateka kamuge gakombuithiro gatimbiga gwo muno wakagitira nyanyi so lazima mutongero tungavana etherwete gaira wondi chionte. Your Excellency Buti Uma, first of all kia kwanjiri no terero and dams ira to design any thatu ndamu mwere ndamu ingi imenti region ndamu ingi iritigane region na ndamu ingi rigembe region. Akiaria obisine yawe mushine jo Nairobi seneta Kadhuri na ugite ati kurindo ngimo cia county ya Meru itumbite gutumira kigina kira cia thuriri ontubura gavana Kawira na njore yawe bamuchokerite kirintumiri yawe ya omweri ya county ndo ichichegi siasa ikionekana gutonyerwa ni kaburio ganteri ichichoijire na ndi munene wa ritingugi obisine ya gavana na ithurite oru bwangugi iria baritaga obisine ya Kadhuri Murungi kagita kara ari murungamiri wa kigina gya CDF South Imenti Kadhuri Murungi kagita kau ari mubunge wa gicigo kiu Kadhuri Murungi atiumana na mantu ja county na randa igiro interest chawe cia county government nda compare nguira toitete miaka 10. That's why I made the decision ati oni ntuba go support mheshimiwa Kadhuri Murungi atuika enegete at the county level no nto inkorika nani uto muje taoni rato ari na area ndona nya twithiuruka tugiaka mabati rangi na gitare moko ne bati rato akajukura to gwake bati rangi bondekere Amiru no nturi ndona ira itatire to akarangi ire kura ukoria what was the best thing was it gwakera ita ebatire chukuru rangi ire kiuraga kana ikoripurize ita ebatire so ere nande eta application of an standard
mĩario ĩci ĩtĩjũkĩrĩtwo na ũthũ nĩ kabũri ya Seneta Kathuri bakimeneria nchamba mbithi na kũmwĩta mũrongo. Na wachoka ũtwĩra na mĩgambo eku atĩ bũra implemented budget ĩrĩa yatigi ithirikari ekĩra itũ mũrũngĩ tuthereta kĩrĩ budget ĩrĩa mbwao ciatharĩri mbeca cia kuma kwenja kuma gwĩkĩra equipment gwĩkĩra etangi gwĩkĩra solar system na gwĩkĩra monkatapu kenda mũmĩrũ amba kũnyorwo rũrĩa ĩni kwa ngwano raugira na mĩgambo eku atĩ mbwao thate foko tikinya ĩmwe equipĩtwe mbeca iu cia gwĩquip mbwao iu inachire no gũtumĩra injĩra ĩrĩkũ cia ũtumĩrwo nĩyo. Na the fact that yogo no rato konifambira we mwambo gwaka mabati rangi ja kiuraga no kaugija mero ndi no gwa bona na mono ora bukuthiuruka bukiuga gate bweterete mbao ichi ja gwikwepo ni external financiers ate mbechi ira cia thirikari ira ciatenjikire budget bukethwa bugikaira miukone yenu. Thirikari kaunti ya Meru tutitikiria sinema, thirikari kaunti ya Meru tutitikiria vipindiri nonto gavana Meru aliuga tukomba mucindana sinema. Na kiri untu bura bomba kuthukia ngwataniro ya mbunge ya kaunti na obisi ya gavana MCA bamwe ba mbunge ezi ndibonanitie muthuro jao nyuma ya munene ujo wa ritingugia obisi ya gavana kugate mbunge u itakurukia mathabu ja mpongeri ja mwaka jo thirikari jo 2022 na 2023 kiri ntumiriu ya nchamba mbithi na rugire ati gavana Kawira mwakene jura jurathirire mweri jo 6 aratumaira budget ire kurukirwe ni gavana Kirito Murungi untu bura MCA baba bameneretie bonene tumenye uma bo mantu gavana wetu no tubando ile ciari atombere kuthithia gintu kia gitwa supplementary budget a implement budget ira yario ya former governor Kirito Murungi ore kali na nikio tumi ara gukethwa kwina kama kosa kidogo kira tumba kuromba ikorwa makosa jau kiri budget ira tuthithitie ibo karingana bwingwa kuringana ndo ile ciario twaugire tutechange budget kana gavana ta change budget ka implement rore kali eshimiwa ba county assembly ya Meru kankwenda kwira Meru baina thina nene mono nonto bwa gavana ure oriku riria chief of staff akuga county assembly ya Meru itakurukia supplementary budget ne kurukerwe na ya kurukwa na twina those documents ya supplementary budget then ikwagira eshimiwa Anthony ndienda kuga te muntu tikwagirwa Anthony county ya Meru to supplementary budget ya kulukwa kana budget no monka gavana athithie gintu kitwa kwa sent na au nukuona kwandiki Her Excellency the Governor Meru County Honorable Kawira Mwangaza na agekira nyamuri yawe tariki 28 cia mweri wa 3 mwaka yu na aga sent kuonania that we awikira kirore na etikaniria na supplementary budget twethire budget yebangi yerekerwa bobo na bobo na bobo na bobo na tukwethira budget yebangi na yerekanirwa ure gwigwita twego tutena kanya ga kuthithia kinya biria bangi bathithagia na tutena kanya konthe compared na bangi riu gwitoka uwa tutakulukia ikwagira speaker Anthony ikwagira majority leader apushite agenda Anthony ukagira MCAs bonthe Anthony ukagira clerks betu Anthony baba rara batitoro kenda bathithie report you understand ukagira everybody Anthony uti ubani metho indiro wita ukandisregard no ukadisown report itetege signature na mo mĩario icio yonthe MCA baba ikionekana kwerekera kire kithurano kia mwaka 2027 kiria gitigerie miaka na kithithika kiure kiria kinene nandi ni kithurano ici cia mĩario ya siasa kithuraga ciomba kuritia witi na mbere county neu ikirikano ati mwambirio jo tongeria bwa gavana Kawira ono kere ciarera nyuma ya ndo na mbunge u MCA bakienda kumurita gitine ndoa ira yathirire Senate kana no bado mapambano mwaka 2027 ndowe ukunjira ndoa iji kana atongeria baba batikumenya ngugi ciao iria baigie katiba. Morgan Mweti, Garo ya Siasa, Weru TV.